Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe o hirama hewrandu l'islam e hewti kadduɗal men belbiɗo ka galle Alhaji Ibrahima Bari yo Allah mo yurmɓe o nada ɓe aljanna. Karmo ko men Oustaz Abdoulaye Ba Seni keɗen fuɗɗade darsuji men ɗin tati alkamisare nden ɗo hande. Darsu men mo wonde e fuɗɗode on ko deftere Safatu Tafasir nden hiɗen fewndi ka simore a Tour. So gani ɗon darsu ɗimo on yahen ka deftere soiru min hayati sahaba eɗen janngude fi o sahabajo tedduɗo maketeɗo Abou Darda. Gani ɗon darsu tammo e mon ɗen e hombirde on ko tafsirul qur'ana on no wowiri noon ko on hombirten haray hiɗen fewndi ɗon ka simore al Ishra'i ray ko tolimo on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ustad. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Allah bagishini don o dalanen innal muttaqin tabitihulo be Allah on fi jannatin e wonay aljannaji wa na'imin enema ay innal ladhina tabiti ben tagawul be rabbon jo mabbe fi dunya karnaga kono ɓe holli joomi maɓɓe ko bimtisali ko daranagol awamira hoyamiroje makko ɗen wajtinabu puttitagol woɗɗi toon nawahi e haɗoje ɗo haɗi ɗen hum fil akhirati ɓenno wono weykal akhira fi bosatin e sardeji adimati mawɗi wa naimin e nema muqimu duumiɗo yiɓuɗo haali luttowo fakihina bima atahum rabbuhum ay متنعمين هي بنيمين متلذذين هي بدك بترو بما أعطاهم كوكب ربهم جمعكم من الخير إما الكرامة تدونغال وأصناف الملاذ إنه نجدك دك بترو من معكل إما من ما نعم إما نعمتين مصاري بن جرمتي ملابس بورنا تيريج ومراكب بقى تيريج وخير ذلك كنا اليوم من ملاذ الجنة immorde e dakamme kal jannato waqahum dandi berabum jama azabal jahim lata jahim ay waqad najjahum rabbuhum gondi dandi be joma min azabi jahannama immorde lata jahannama den wa sarafa anhum o yirti gay mabbe ahwalaha woni kulaleji jahannama kulbinande ko ne jahannama qala ibn kathir yembe maki wa tilka ni'matun on ko nema mustaqilla hertido hertoɗo ɓe zati makko ma udifa ɗum wondude ko baka e makko ilayha e makko min dukhul jannati wondude natoko janna allati fiha min asrur o tawatano makko toon welo welo ma la aynum ra'at kon koytiri ali sira muɗum wala usnu nanowru kadi samiatude ko nani sa muɗum wala khatara jolali ala qalbi basarin e ɓerde neɗɗanke hay e goto ande o addi basarin o addi nakira ɗon neɗɗo jolala ka ɓerde makko mbaɗi ko on sonti yeetu ɓe wiyane hen ɗum kulu wasrabu hani an bima kuntum ta'malun ayi gallon wiyanta ɓe ayi no wiyanoje ɓe on say kulu ñaame wasrabu yaron aklan wa surban ñaman e jaram hani eno newri la tanhisu fihi ko tawata tuna wala kadra kadi udda ñañame to wonduɗo e ellal fus sabu hen ɗum bisabu ma qaddamtum min salihil a'mal sabu ko aduna ɗum golleli mo moƴƴi ɗi summa ɓawa ɗum akhbara ta'ala allah to ɗon humpiti kadi toujours an haalihim alal gayataji maɓɓe inda aklihim sanga ñamgol maɓɓe wasubini jara maɓɓe fa qala o daali kanko bajjo seni ɗo muttaki'ina ala sururin masfufatin ay jaali sine ɓe jooɗi ala hayatin e mbaadi ɗum woni almuttaji ano mbaadi waali ɗo ala sururin hoore damɗe men saabi gange mo kalala
kangetaɗa kuliraɗe ɓe durre wiyete kon durre wal yakut e kange yakut yani ɓe soɓɓini ɗeɗo danɗe maɓɓe mustaffatu saffinaɗe baɗo ha yoga majji ila janibi baɗe e bangge yoga ani holli ɓe fewtodiri qala ibnu kathir maki masfufatin ay wujuhum ba'duhum ila ba'd gese yogay maɓɓe faade yoga ka qawli ɓen Allah da ɗum ala surin mutakabilin danɗe ɓe fewtodiri kala fewti kiyan ɓe fewtodiri fi hadis tabitini hadis e inna rajulan o gorko la yattaki'u no soɓɓiɗo almuttaki'u soɓɓindotoɗo miqdar embere 40 sanata duuɓi 50 ma yatahawal anhu hara o yilaki ɗon o yiltaki ko seɓɓodiri ɗum wala yamilluhu o haaɓali kadi o ŋooɗali o haaɓali yatihi no aramo ɗon mastahat nafsuhu gonko tuya ɗum gonko yiiɗi ɗum wonki makko ɗum wala zat dakkimito aynuhu gite makko ɗen ko dakkiti makko yiiɗi kon wonki yiiɗi kon aramo ɗon na ha o lando siki Allah no andi ko faala ko ɗum arde makko wa zawajnahum bi hurin ain ay wa ja'alna lahum qarinati min waɗani ɓe hiɓɓodiraɓe ko ɗum woni salihatin sonnaɓe moƴƴi ɓe wa zawjati gaɗa sonnaɓe sona ɗum woni labab min al hur al ain immorde e huru ayniɓe andi ko daneɓe tuuɓi ɗaguiteɓe hunna ɓen ni sago sonnaɓe baydu daneɓe wasatu oyun yaajoɓe guite min al hawari no wi o min al hawari wa huwa ɗum siddatum bayade ko sattugo rawnugol daneɓe ɗum hollen ɓen toon so huru ayni naɓaleɓe de ko daneɓe hakaza wal aynu ko jamu ayna'u wa hiya ɗum kabiratul ayn kañum soɗonaɓe ko guite jane wal bayad ma asatil ayn ko wonde kadi rawnugol maɓɓe wonde yaajugo guite ɗen ko nihayatum al husni ko haaɗirde e ngari wal jamale e laɓede fof goto no laaɓa ara ko moƴƴi ɗon andi no jeeya ɓurtata laɓude sonnaɓe hoore guite ɗen lugga sori ɓe ɗo ko yaaja guiteɓe daneɓe kadi ɓe walla sina ɓe gamano gonɗinɓe watta ba attuhum no jokkitaɓe zurriyatuhum ɓiɓɓe maɓɓe ɓe imani watta ba attuhum jokkitiɓe zurriyatuhum ɓe imani ɓe jokkitiɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen koɓe gomno ko ɓiɓɓe witiri ɓawɗon kono ɗum waɗi yo honno mo so wonti formama islam ɗon an Allah askima jurriya annayi oɗo jurriya ma ka sarde ndam fanje harana ko tawata naka la ilaha illallah wolete fiyo waw haala kan kala haala kadi wonɗo e leydi ko anglais anglais no jeeya ɓuuri hittoyle e yimɓe ɓen hannde ma ɗum langue ji goo tawa waway kamɓe kono wonda la ilaha illallah o jannaka fatiha oɗo hoore a formali mo ɗon hannde ko ɗum no sallam maki kullu ibnu adama wuladu ala fitratin ko abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi alhadis o kama kala ɗon hannde Abu Hurayra radiallahu anhu filli hadis ummadina rasul sallam on wonde kala jibinaɗo o jibinte ko hoore fitra islamia ko nene makko e baba makko ittama ɗum ka tabiye makko naadama joni programme goo a boobo hon ko noye mummunte anda hunde ko andina o a hollima ko ɗum woni sooɓe ko ɗum waɗi nokkeli boyi ɗo ɗen enen alyahudaɓe ɓe to ɓen soñjata en koɓe ɓeni anen ɓe ga formaɓe ɓe ga ko ɓen ɗon soñjata en ga ɓaɓe mara tawhid ko ɓen ɗon inata joni ta debbo yawde wodire ka l'école ka debbo ta tigiɗo naata ka l'école puisque ɓe ataka hannde kadi ɓeyna ɗum sara leydi maɗa ɓe ata ƴettine sara joni noon ko ɓe ga enen ay ko ɗum ɓa kamɓe koye ɗum ɓe forma ko ɗum ɓe ande est ce que ma dalil ɗum ko inna si on ti taari misoro ma yaade woni on ti wawata ko jannako ko ɓa koɗɗa ɓe andi li anna al insana aduwul ma jahilahu neɗɗanke hino añi ko anda kon ko majja kon fimo o yiɗi ko andi ko mo yiɗi
waɗi ɓuyɗo ɗon yewtay ko yowiti e piiji ko tanki yewtali rule ko andu noon si yalti rule ko andu ɓe jaɓata iwde ɗon fof ina mene nano e madori min tawa ɗum mene kaɓe na ɗum addi ande baɓɓelle puisque so tawi woni kala ko tawi jokkata ara na alawa goto jokkata hen ko kala paano mari mawɓe tawi banko goɗɗum joni on puusi Allah inni e jokku goto lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ka o wi Allah lagad kana lakum fi abaikum uswatun hasanatun al'ad kono noon kadi ɓe ɗo addu sata toon ko liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kam zakarallahu kasira wonano ko Allah ɗum jokkata reyfa hakasa mummun bobo ko mummunde jibinama ko programme ko ba mun en waɗi mo ko ɗum sa andiɓe ko anglais waɗi goɗɗum ma français ma langue ji gono tom duwomugol dalla ma ero ɗon haray ko an andi ɗon si on tinirama no wowi ɗum wawe ɗum ha duuɓi ɗin tooɓi hay minen makko ba makko maayo wata ɗonade o tibade mawtu ma ɗum ko ɓuri kon hewde ɓe nan tabine Allah mafirli abi Allah mafirli li ummi wata wiɗi ɗum hande kadi condoléance ɓeynita perdimo mère ma mère kamɓe son timaɓe ɓene ɓe perdimo mon père et ma mère pour ene wallazina amanu wattaba'atum zurriyatahum bi imani kono ay kanu ɓe laatino moƴƴina gonɗinɓe wa sarakahum kafide maɓɓe ngal gonɗinal awladum ɓe maɓɓe fil iman ko ɗum ngal kono noon programme on ko so tawi woni on piyorama ɗon e sina ɗum o ɓam makko jannimo enen makko ɗum o jokkata so annima ko haqiqa ɓe jokkay ɗum kono so annima joni sama kala ko ɗum kadi ɓe jokkata ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala to lawta qur'ana inni ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inni ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun shidadun shidad la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun joni noon ɗum hannde sen namor ɓe landana joni ko honno goɗɗo dandita hoore mum e ɓeygore mum gueɗo yiite teno jeeri landagol kam woni woni kam sen namor ɓe maaki a joni haray a darono ko Allah yamri ma ko golla e nder taga ma o hettu wawɗa ko fof waɗi ma ko woɗɗitoɗa yamira ɓeygore ma ne kadi gollugo ko Allah yamri kon woɗɗitinaɓe kadi ko Allah haɗi kon yo guera e taga ma fof si a gueri ɗum ɗon haray malaika ɓen ko seede yimɓe ɓen ko seede tawde seede jagal Allah ngal subhanahu wa ta'ala sikki a fewnuta mo fo Allah fewnde komo Allah mo yon fewta ko ɗum sella inni la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha man la no habak makko nato islam ɓe gomɗi ɓennu la ilaha illallah ɓe bakko ɓe hujja kono tawi o ɓenni ɓe maya e hoore dina babira e maɓɓe Abdul Muttalib resali kono sa sa Quraysh no jooɗi ka hoore makko ka fewde makko Abu Jahal en men sa wara hettinore ma a jokki ɗuɗa o ɓe inne hade ko mayi denguɗuɗa ɗa no jooɗi no adi inne la ilaha illallah eno inne e sa wi ɗum hara perino hara ay ti confiance mo wolnaɗo hakkude Quraysh en ko sa wooli kan ikkitoyna la andi ko jokkuɗa ko gonga kono maya hoore dina babiraɓe amen la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha isam fa kaza kono noon toujours hara koye a wakkile waɗa effort maɗa on inchallah ko ɗita torɗo Allah subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum tawi no a waɗi ɗum aray a yetti hujjam e maɗa kono sa waɗa ɗum aɗa hujja o watta hoore maɗa nam o wi alhaqna min tawtinayi al abna ɓiɓɓe maɓɓe ɓe mbil ɓe mbabiraɓe li taqarrubihim so ɓattunugol maɓɓe li taqarrubihim a ayunihim fi ɗum ɓuɓɓingo guite maɓɓe ɗen ɓe welto wa in lam yabluhu haysi hewtali amalum golle ɓiɓɓe maɓɓen iru baba maɓɓe ko golleno kon hay ɓe golle aldeir ko babiraɓe golleno kon fi yoɓe wonno ko gotum Allah tawtineɓe babiraɓe maɓɓe ton قال ابن عباس بماك إن الله عز وجل لا يرفع بنت ذرية المؤمن معه بقوم لدون
wonde makko fi darajati ka daraja makko fil jannati ka aljanna ko dama tawtanamo toon wa in kana hay sibi ɗo laaltike lam yebbule hofa bi amalihi hay yettota on nokku ɗon ɗen golle makko ɗe watama hewtude ɗon ɗen kono fiino Allah waɗa ɗum taqarru bihim aynuhu ay taqarra bihim aw fiyo ɓuuɓe ɓe ɗo ɗen aynuhu gite babiraɓe atala o janngel ayat oɗo aya kanko ibnu Abbas mo janngi o aya mo jannguɗen ɗo ɗen wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasabat rahim qala Zamakhshari bimaki fayajma'u Allahu alla hawtu li ahli aljanna ɗum aljanna ɓen o hawtanaɓe hen ɗum anwa asrur nonaji wiyete weltareji weloji bi sha'adatihim sabu malore maɓɓe fi anfusihim ka wonkiji maɓɓe abi musawajati alhurul ayn e rasinnoɓe ɗo hurul ayniɓe ɗon abi mu'anasati l ihwani l mu'minina e irdoɓe maɓɓe sawtede maɓɓe gonniɓe ɓa kamɓe wonno gaalen toon kadi tawaɓe hawtatino ko gotum aɗa no woodi ko yewta ka andi ay enen ɗo ɗen heɓiraɓe nokku gotum ɓen si goɗɗo acci on yahi e leydi go kono e hani goɗɗo go tawtoyo e toon ñande ɓeyɗe nde ñande ɓe yewata ɗanade sabnala ɗo woodi ko ɓe yewta aɗa ne woodi ko ɓe yewta piiji ɓiɗo e hono ay darsuno ko rewtuno darsu ɗum waɗa e hande ñande haɓatade sabnala hen ɗum heeɓi ko ɗum o andidiri ni woodi ɓuy ko ɓe yewtata o wata ɗumannade haɗa ɓe ata ɗanade ɓe wona jelma horaɓe ɗanaki toode toon noon ɗum ɓuuri ɗum o ɗum ɓuuri ɗum nde tawno ɗo ko aljanna ni mafhum ko ɗum woni mbi mu'anasati l ihwani al muminin saabu ittorgo sawtene ɓe siɓɓe gonniɓe ɓe waɓe hawtiga aljanna nokku goto aɓe ijtimai awladihim e saabu mottodirgol maɓɓe wa naslihim bihim ɗum ko gotum jurriya maɓɓe fof ay maɓɓe wona nokku gotum wa ma latnahum men ɓuytantaɓe min amalihim golle maɓɓe ɗe min shay'in e hunde ayi o mana gasna al aba men ɓuytanta babiraɓe min sawabi baraji amalihim golle maɓɓe shay'in e hunde ala fil bahar andi ko ɓeyɗa pooɗante ha ɓe tawte babiraɓe maɓɓe saabu nala ɗum andi ha joni enen enede wakkili kono wakkilare men de se daren to e wakkilaki moƴƴo so en calculi golle ko moɓe ɗen gollayno e nder ɗe golle kamen ko satti fof koye nder ɗuɓɓe maɓɓe profite windi deftere Qur'an windi deftere risala windi muhib wiyete muhayyab ama asba zalika deftere ko toon ɓe profite ɓe windi ɓe ne ayno kadi naaremo konngol tum joni kamɓe kala joom mbaynoɗo ko fanɗi wonti tomi teŋire nagge hannde ko joli wiyete ɗo a yaari oɗen feeraji 10 ma ɓuri ɗum heɓata teŋirɗo coggu nagge ko ɗum waɗi si Allah waɗi barke e dowle maɓɓe ɗen on say takkitare ala joni jooɗoɓe alama teŋirde coggu dammil nokkere mbiɗo hay coggu dammil alama teŋirde ɗum ko ɗum waɗi ɓe foygiti fi si haɓanma seeɗa ni ɓaɓande ɓeygu ɓetta heɓude ɓugo toon ndi yaasi woni ɓe ɗaɓɓa goɗɗo ko kadi aɓe andi ɓetta heɓude sa joni a finance ko ɗuuɗi fi makko ina hula Allah a remto joni bonnugol dewle ɗe accitugol fi tum an ɗum waɗa ko faala ko isam Qur'ana hari ko nagge heɓorto samara nagge heɓata Qur'ana hari joni noon kon fewni ɓen alaka gollede to bange ɗe fof ɗum waɗi ɓen e nder ɗum kadi e hooreɓe kadi toujours hara ɓe hoori ɓen golle fof toujours hara kadi ɓe hoori ko ñamete ɗuɗale kono hara ɓe hoori joni noon a sagata ɗo kende mberte toon ko andi no hoore o ko suumayi hara huɓa hela hunde musta ɗon ella noon joni Allah subahana taala mo ɓuytata moƴƴire babiraɓe ɓen ko ɓeyɗaɗe ɓiɓɓe saabu ɓuɓɓingol ɓernde babiraɓe ɓen
ɓen fof baɓe fof koɓe gonni ɓe pooɗa ɓenɗon ɓe tawtina aljannaji dow ko babiraɓe maɓɓe wonno toon hayum tum duna ma alatnahum min amalihim min shay'in ay wa ma nakasna men witande aba babiraɓe min sawabi baraji amali golle maɓɓe so hay hunde ala fil bahar o wini ɗo deftere almana annahu ko woni taala to ɗon yulhaqu o tawtinayi almuqassiru raɓɓinɗi ɗon bil musin o tawtina raɓɓiɗinɗe golle moƴƴe o tawtina on ɗon o moƴƴinɗo golle moƴƴe ɗe mota ɗum manquina ɗo naɓa on noon tawtina on ko gotum wala yan usudustante al musin moƴƴinɗo on min ajiri joddi makko noon saƴanga e hunde ayi kulle mri mum kala neɗɗo kulle mri bima kasabat rahim kala neɗɗo ko faggiti kon ko ganna ɗum golle makko ɗen ko tigina ɗum ay kulle insan kala neɗɗo murtahi noon tigina ɓe amali golle makko ɗen ko so ɗe ari on ti hetto joni noon ɓe inni o ko ɗum ɗoɗen ko yimɓe yedduɓe la yuhmalu alayhi o ronetake e makko zambu hayrihi junubu goɗɗo goo siwa sawa no fota kandatake aban ko baba aw ibnamma ko ɓiɗɗo kala e golle mum wala tajiru wajatu misl okhra kono noon ɓoye hunno toon o annillah sa sallam ɓe maaki kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ɓiɓɓe maɓe ko lan torteɓe so a formaliɓe e diina anne eriɓe mbu fayaga yaaga ñaamo haara waɗa ko faalaɗa ɗum nde haray si ɓe waali haray ko an lagin torte si kalifu ma noon kalifu ma wakala maki ibnu abbas uktu hina tiginama ahlu jahannam yimɓe jahannama ɓen ɗi amali gollel maɓɓe ɗin wa sara wonti ahlul janna yimɓe aljanna ɓen ila naimihim ɓen ɗo wonti maɓe wontoyay e nemaji maɓɓe wa qala al khasin wi amrata ko fana bil aya ko fanaɗo waɗen kullu mri bima kasaba rahina o inni o ko alkafir o kefere on ay kullu kafirin kala kefere ɓe ma amila ko golli kom mina sirque mode sirque murtahi noon ko tigina ɗum mbiyamale golle makko ɗum finade kayiti wal mumin gonni no la yakun la ta ko murtahi nan ɗum tiginaɓe amale golle makko ɗen saabu hen ɗum ɓe gawli taala saabu allah bajjo sini o wi ka qouran kullu nafsin kala wonki mbima kasabat koki golli kon koki faggeti ko rahina to mo tigina ɗum illa ashabul yamin kono a yimɓe ɗeɗo ñaama yimɓe gonniɓe ɓen ɓeɗo tiginaka sumalati zakara o janti ma wa adahum bihi o fuɗiɓe kom min al fadli ɓuural wa nimati e nema fa qal wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yastahun ay wa zawadna wa zidnahum e ɓeydani ɓe fawqa ma lahum sengo dow ko woɗaniɓe ko minen naimi e nemaji ɓi fawaki ñamate leɗɗe leɗɗe te muyanteje walla ho min tebbeli min anwa'i shatta min anwa'in shatta e noneji sertuɗi mimma yustatabu wonko no welnore aɗa no wela wonkin aɗa no wa yustaha no wonkin no tuye ɗum aɗa nasa ona ɓe jaɓodira fiya toon kasantasoy ayi yataatawna ɓe jaɓodira fil janna kasantasoy min alhamri mode beere tajasabu ha baɗum min mbaɗi jaɓodira ko maɓɓe yoga talazuzan ka dakki min torgol te annusan ka ittorgol sawtende kalal ulusi en ɓe maaki ay yatajasabunaha tajasubu mulaabatun ɓe jaɓodira koɗo ko jaɓodar konti fijindaru kama yafalu zalika no huwita ɗum annadama no wiyete annudama andi ko wiyete nudama ko joɗtoɓe tabal goto a yara ɓeere te nudama ande ɓe jaɓoni taso ni ɓe wala ni ɓe goɓɓani kani manno ɓille fidduniyaka adna saabu hen noon le siddat saabu tiiɗugol sururi him weltogo maɓɓe welwele maɓɓe taɓe maɓɓe dow noon kadi ɗum ɓe togaka toon aljanna kamɓe kadi ɓe guerda la lahum fiha wala ta'tim ay la yaga o ƴenata bayno hakko noon sabu surbiha yergol nde ɗo hasiyan samakala wi ono ko wiyete konguɗi puyante hatta yatakallamu ha ɓe yewtaɓe sakiti ko fukki alkalama haala ko tawata amara walere
watta hakkude maɓɓe ɓaɓe sulata kamɓe wala yulhiquhum ƴeŋata e maɓɓe ismu junubum kama yulhiquna ƴeŋata safari bo hamriya ɗo mbeede fi duniya ka adna kala katada ɗimɓe maaki nasaha llahu allahu laɓɓini hamre al akhira nde ɓeyde kal akhira an kaza azurat piji ñidduɗi ɗi hamre duniya nde ka adna wa azaha wa azaha e lorra mayɓe ay piji ñidduɗi ɗin e nde ko jokki adna kon e lorra muɗum ɗum hew tatoɗen wat nafa o riwi an ha gay ɗiɗo ɗen ñidduɗi enen ɗum weede kala ara suda o rasi muusu hoore ani toon a yarta ɓeyda hoore muusa a waƴil batne e muusu reedu andi langue ono yaaji ka andi suda o ras ko wiyete muusu hoore o waƴiwol batte wiyete muusu reedu wa salatu dirtugol al aqli haqqille ndega noon no wonde ɗum ene fof nde wonde mum seede muɗum o yahi yargol ɓeere o yari toon ni hay mo naɓe mo mbooɗi ɓe ƴettede ora o ndaali siko montre maɗo walla o jogii ɓe ƴettema ora o ndaali ko akhbara o humpiti annaha o humpiti masalan o andini annaha no ɗen la tahamiluhum nde ɓuusataɓe alal kalamil falih e konnguɗi merenteji allati la faidata fihi ɗi tawata mara nafoore muɗum hanon aden yaari ɓeere ga o suuli goto fa lagi ƴentego ko wolde ɓaata haqqille gaɗe ala mo wol e ko faalaw siki tawi ko ndegaɗe allah mutadammina lel hasiyan ɗum katono ɗum mofti konnguɗi meere walko hawsa e konnguɗi faysako ko haalaji jani on andi haala haala fof ka ɗengal yaltude jamde gongo ko howli o haala ka haalaka wonde ko kam no wiyete haala jana ka ɗengal men haala jana kono goɗɗo no wawi wolde kono iman makko noon hay ko ɗum waɗi hay wonti yenna kanko waɗata e wattade siki tawi gatide a koynata joni tema onne ammen ko hoorema wiwɗa kanko noon iman woni jaɓata o ñemmina ko o ñemmina tawde brama wode langgo on a wasafaha bi husni manzariha o sifori nde ɗo ɗen laɓede darɗe mayre on wattigo welugol to ammi ha dakkaɓe mayre ɗum ko nekkala hara fa qala o wi bayda ko ranere lasatu le saribin ko marɗude dakkamme ko wonande yaroɓe nde kala hara la fiha hawlum ala e mayre ko ette kon hawlu walla humona kamɓe an ha yunzifun bewre ala tun a yarata toon bewa wona kamɓe kadi woni yarata ɗum ha suula aw ɗum hawri aw aleykum salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa gara waɗa hay mawɓe maɓɓe ɓe tawa wawataɓe hande kadi ɓe taw ko kamɓe fojata hoore maɓɓe ɓe waɗi ɓikkuji ɓeyne kamɓe ko ɓuraɗi ɗum namfama goɗɗum ko hande ɗum ɗaɓa e mawɓe maɓɓe ɓen kasi ko ɗum waɗi ka e maɗa saha hande oui ومنذ ذلك نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما توقيت هذا الدرس مدعوم كسؤال نهاية الصحابة جانغ في أبو درداء
janggi Sayyidina Umar falno jondino poste o jaɓano de poste o kanko o so tawi o yahu o janna o waajo wona imamu o julnat allah alaɓe ko alaki hikkade affaire laamu nokku on sayi noon o yahi o tawi ɓen yimɓe Dimask no moɓodiri e nema tun ko fijowa tun haaju mum hande ɓe welsidi ko fi koɓe tagana kon fi mum ɗum ko fi ngal ɗo dewal ɓe ala janngude dina maɓɓe kan ɓe julade wadde fi ɗaɓɓereji maɓɓe o noddiri fof maɓɓe ka juulirde o waajiɓe ha ulla moƴƴa nder toon tawi wonɗo ko woɗɗinanayi ullangoji ɗum fa jaala nnasu yabkuna hatta sumia nasijuhum min khariji l masjidi eɓe tawde ala ka juulirde wonɓe ka yaasi nande wonno kon wullede nder toon saabu waajo mum ko kelɗi kon andi karamo kojo no ƴeeya e ko andato oɗo no wawi ɗum haɗana kirɗingol kono woɓɓe ko kirɗina hay e juma woɗɗa ha jale e nder jumaji to ko hanuno o waajoro ko wullinta hara wullete fof noon ko watta oɗa yifi no kirɗira ɓakara mo kadi no wawi haala ha no andi programme ji woɓɓe maɓɓe toon arday ɗon ɓe jalna jama o jonnon oɗo kan o waaji ha wulla o mundu zalika al yawm ila ndeñan tafiki Abu Darda natani Abu Darda ya ummu mo almo majalisa nas fi Dimaska mo ardo julnugol jente majlisiji ko fotta wofta kanko ni imama Dimaska par degré o yaari toon degré Sayyidina Umar ibn Khattab immini mo yaw toon ɗen o janna jama ɓaya tuufu bi aswaqihi mo jindeno kadi ka luumoji maɓɓe o jiibu mo jaabo wa sa'ila lando to o landama kadi mo jaabo o yuallimul jahila mo janna yani mo anda maju ɗon o yunabbihu mo findina alghafila welsiniɗo muhtaniman ko heɓilɗo ma ko profituɗo nam kulla fursatin kala tangum kala sangahum mustafida min kulli munasabatin ko heɓo nafoore kala ko moɓodira waɗi kala ko moɓodira profité ɗon en o waɗande ɗo yewteji maɓɓe ko ani ɓen dina kam o famina dina kam hara o accali ha yeeso ko ha huwa hino nisam yamurru oɗo ni no feɗɗo jamaat e dental kada tajma kadta jamharu kana noon gonɗi ɓe moɓodiri ala rajulin ka gorko e hoore gorko wa jaalol waɗi yadribunahu ɓe piyamo wa yastumunahu hiɓe yennamo fa aqbala alayhim o fewti ma o qaal o inni mal habar o hewteteno moɓa hoore gorko ɓe waɗamo faala ɓe piyamo hiɓe yennamo ɓeni koyno waɗi gaali ɓeyni ko rajulum gorko waga fi zambin kabir o yani e masalan o yani e bakkati mawɗi o golli bakkatuji jani qala o inni araytu mo yiyetela law waqa fi bi'ri si o yanno e nder kulor lam takunu tastahrijunahu minhu o laatano ko ƴawnugol mo nder toon kaw yani toon qaalu bala ɓenni men ƴawnanemo dey toon qala o wi la tasubbuhu o taw yennomo wala tadribuhu to on piimo wa innama ko woni iduhu waajemo abastiruhu hollonmo wa hamdulillah yetton allahu allati on afakum yaafiɗo min al yango fi zambi so baɗɗo ko waɗi ko yetton allah on wana doole mo non kata galɓe wi afala tubakhiduhu ene an amonanta ko mum ko waɗi kala o wi innama abakhidu andu min ko min monoto komi añata ko fiilahu ko gollal makko ngal ko jatata kaw so acci ngal so waɗen golle o tertike ɗum o akhi ala ko musidɗo am fa akhada rajulu gorko naati yantahibu wa yu'linu tawbatahu andi yantahibu mo ɗuuri mo tuuba mo feññina ka tuuba e makko on andi yantahibu ɗo ko wullugol andi yantahibu mo wulla
ko nesi ko waɗi ko hannde kadi ɓa kanko tigo yiɗo ɗo sey ko jogo waaji kon ɗo joni noon neɗɗo on si tawi waɗi golle ɗe tawata ɗe haana wota jogo mo ngal ɗon gollal tun ngol waɗi inna o wanno hunde kaari la ara en ande ko ɗum maati ɗon atta min azambi kama la zamba lahu yawma alqiyama nokku woni kullu ibnu adama khatta'un wa khayru khatta'ina tawwabun wa khayrul khatta'ina at-tawwabun kala ɓiɗɗo adama fajjay ɓurno moƴƴude fajjuɓe ɓen fof ko tubaɓe rutto so andinama fajje makko inna way ko noon wondiri jaɓi lomi fajju aɗa naada tago inna o tawɗata ko ɗum waɗi adda assugo waɗugol joni jingal ngol laawol ma jingal ngol fedde ha yii gonga kam woɓɓe maɓɓe jaɓata yiltidade ɓawa arta inna kañum ko ɗum wowti mbaɗi ni duuɓi ɓura noon holli en ɗo on andi ɓe ñan o julenoɓe fewno ɓeytu mo addata aɗa ɗo yiltede ɓe maayi noon tum on tumana joni konno programme Allah inni imanu ngu bonaali hatta ɓe heɓa aljanna sabu ko ɓe yankinde ma ko ɗoftare on so yamira noon joni noon ɓawa ɗum ɗum ɓe ɓawoga kadi seɗɗaka toon juule hannde kadi ɗum kaɓa fewte joni noon an kadi sa a jokki hunde ha tawi ɗum ɗo jagana ɗum a yii goɗɗum ngo ko goɗɗum haare ko a yiltoɗo a jokkaɗa hatta ɗum ɗa kadi haare ka ɗoftare onɗa ɗum ɗa ko ɗum hore yebanakima kamɓe gandal ma gam ko famuɗa ko jokkunoɗa ko tawi no o jokkay ɗon tum aɗana en ko menen kaade so naatide yala meɗen wakkili minen kay mo naate ɗum ko konngol majjere ɗum ɗum andi imamu Safi ani ko jeyaɓe marɓe haqqille moƴƴa ɓaɓe wi kanko joni simo rewtade bindi so kalali ga sumali ga tawi guite makko ɗen hawri ɗo ɗe beela sey ko mon jago makko kala sengo ngo rewto o ƴetta e goɗɗo ngo kala ngo sengo ɗo ko marɗo haqqille moƴƴa on e hoore mum ɗon andi o yeehi kongo noko ɓe ɓe andi ko qawlu qadim qawlu jadid o wi ko yilti ɗo ko retti ɗo yilti o jannguno to yilti piiji ɓuyi o yilti noon won ko ɗum waɗi ɗum ɓen e hoore mo yilti tigi an noon si tawi woni anni ko jokkuɗa ko no ɗum marsaji donc ɗon ta on tuwi wono atta assubi ko ɗum waɗi affaire o feddeji kadi ka laamuji ɗon yimɓen ko jokki Dakar ko ɓa ko gorol anni ko leñol anni komin ɗengal gotal si a jokki ɗum haɗa fayi jokku goɗɗo tañina ko oɗo si hendike koko Allah yamiri ko mo gollirta kadi oɗe ha ɓiɓɓe ɗe ni fof fotta jokkira on noon haɗo sa walli ɗo toñowo ha o laamike kala ko o bonni toon ha heɓe joddi mum sani waɗi toñowo kartal ke kono fof walli moore ɗum ko ɗum waɗi ɗum an tusa yewte fi muɗum ko ɓeewino kon to ɓe inni yani ɓe inni ko bonɗo amen hono ɓuuri min moƴƴo goɗɗo goo bonɗo amen on no ɓuuri min moƴƴo goɗɗo goo alkazab min bani Rabi'a ahabbu ilayna min sadiki banu mudar an laaro ko ngol ɗongol o yalti ɓeyin noon kamɓe musidɓe mata ko ɓe andi ko fenowo ko kazab kono ono ɓurani ɓa kanko e leñoɓe ngol o woni ono ɓurani ɓe jum Mouhamadou Sadikou buy ko ɗon jogii ha joni hoɓɓe ko ɗon woni adana ko wujjede oɗen joni doga ɓe anda pelle o wujjo doga o naata ɓe ƴetta leggal ɓe daro ɓe naata o rewalo waɗi ɓenno waɗi o rewalo ɓe mara bonɗo on ɗon fof ko ella molna ɗum joni oɗo fo akhada rajulu yantahibu wa yu'linu tawbatahu tuɓende kadi rutti o feññin tuuɓe makkon wa haha sabun o ɗo haha sabun yuqbilu ala abi darda ene ɗo kadi sagata no fewta argol ka Abu Darda wala ɓuuri mo henna awsini wasolan wasiyolan ya sahiba rasulillahi sa sallam ko ayi wondiɗo no sa sallam fa yaqulu lahu ya bunayya o mo inanamo kayo ɓiɗɗon kayo ɓinguel a ismu taskhir uskurillah janto Allah fi sarra yazruka fi darra janto Allah fi sarra sanga welo sanga marɗa hettare moyen ɗum si waɗi yazkuruka o jantuma fi darra sanga si anti Allah sanga marɗa moyen sanga ɓittama wontude an kadi en ande en jangi fi isi annabi Yusuf annabi yani Yunusa bo matta an la ilaha illa anta
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan الذي ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولولا عندي كان كفيل ماضي لون سناهر كودوك نيكو على لون تونينو كانغو توني يوم القيامة ويوم تامر اللينجل يوم القيامة والبعد يقولها لكو جانو على سبحانه وتعالى ولو كسان الله فاقبين سكتالي كون ياتاتهم نو ديتون على سبحانه وتعالى andi tigan ko dia ga mon ko di ete lingel ngilatmo ka pelcento ka fongo na nyamete no wala anna kana min musabbihina la bi safi batni ila yawm al-basun kana waneno denga ngatusu ko dehikiro ga jana subhanahu wa ta'ala janto la ilaha illa anta subhanaka ando irti kadi ko irti ske ko jialu jondo ko subhanahu wa ta'ala dura makono no wala Allah subhanahu wa ta'ala do iritan tomo kanko rewteɗo idon oɗo inni yani sakata mbawari ka Abu Darda o inni wo jantu Allah subhanahu wa ta'ala sanga newanima sanga hettiɗa si ɗum waɗi si lorra heeɓima kankadi lante fima en nango ko so tawi na ko heewaɗe feere en duwa hoorde nan waɗan hoore anko sima abdano enna e hooru ma waɗɗu ɗum waɗe sadaka ayo antemo sanga newende ontemo sango sattede ya bunaya kono kayo ɓinguel kun laato aliman gando aw mutaalliman ma andinotoɗo aw mustami'an ma heɗotoɗo wala takunta laato arabia nayabo nokko ɓeni alhamis andimo jokkaɗi ɗo non tan welsiniɗo taw wono ade welsiniɗo taw ta jokkaɗo watta halaka halkoran en yabune ko ɓinguel en liyakunil masjidu baytaka ɓurde nayi woni suudu ma ɗum saabu hen ɗum fa inina min samit nani rasul sallam yaqul ɓe maka almasajidu eɗo julirde baytu kulli taqiyin ko suudu kala hulowo Allah وقد من الله قل يلا فولنك عز وجل لمن كانت للمساجد ولا تجول لدين بيوتهم والبيوت ما والجود ما بين وفولنك بينهم الروحة فوتر والرحمة أجرمند والجوازة اللهم بنادي على الصراط إلى رضوان الله عز وجل وهوري الحمد لله رب العالمين والصلاة Kurang doakan hippe da kon imbe famata. وإن كادوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا الله سبحانه وتعالى مدالي وإن كادوا هربي إلى يستفزونك لبفن نيما أنه لا محمد صلى الله عليه وسلم لببتنا نيما من الأرض كليتي بيهن ليخرجوك في ريالتنا منها إما كليتي مكة وإذا استدوون لا يلبثون بويتان خلافك باوما إلا قليلا كنا سيرا سنة سنة من قد أرسلنا بمن قلت بمن نورنا قبلك فاتما من رسولنا يمرق الله بأمن بم ولا تجد بندال سنة من تحويلا ويلتو يلو ميتا
agimi solata min julde den li duluki shamsi ka sanga lijagol nangue litugol nangue ka kam lijugol magge yaro hirnangue ewi agimi solata li duluki shamsi do ko fana ya lansara ila khasaqi layli haka niwre jemma ko be ni ko futro e geeje ila khasaqi layli wa qur'an al-fajr e jullo subakanden nde do non inna qur'an al-fajr tabiti jullo subakanden kan la tigi mashudan ko sedondirten malaika be rumbe sedondirten de na jama yutna mission be kadno ba kadi no tippade yow be ngalla lando be kenno to jiya on huude jiya on huude landi no be andude en na ngatu ma rewde mala subhanahu wa ta'ala stay ko dani do kadi on kadi be sibo gaari kanu dani andi wade no mofti kala wakutuji ɗi wakutuji nde ɗo julde aqimi salata li duluki shamsi ila khasaqi llayli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mas'udan ɓenni ɗo no holli qur'an al-fajr on ɗo ko fajiri on koye juutine ka jande naya raɓɓindi qur'an jande nden ka subaka nden ɗon a juutine ɓuuri heddiɗen fof min al-layli immoɗo jemma on nogel fota hajjat hirkinjino bihi e jemma on ɗum ɗo nafilatal laka ko ɓeydari onandema ɓe wi ko inte tahajjudu badan nawmi ɓaade on ti ɗaani fini o immo jemma o juula ɗum ɗo ko nasalama on ɗum ɗon o kamɓe ko ɓeydari onande ɓe e hoore farilla min al-layli immorde jemma fota hajjat hirkinjino bihi e jemma on nafila tan laka ɗum ko ɓeydari onandema asano tijjiya an yeba asakande iminema rabbuka jomama kama place mamuɗan yetta ɗon wiyete safatul usma as-safatul usma hendagol liwa o nde ñande ko ɗo jonna fitti foore mawde nden ko nulaɗo mon sa sallama woni jennete on on place ga yettugo Allah subhanahu wa ta'ala onon toro Allah subhanahu wa ta'ala yakkirino Allah subhanahu wa ta'ala no anda kanko nulaɗo on Allah yafalike mo ko adune ko sakkitini kono hoore ɗum ko découragaki ko ɗum waɗi on sabaɓe aduna ɓen landi ɓe ngulinaɗo sallallahu kono rewita Allah subhanahu wa ta'ala ɓe sifi on tumanna ɓen yalti ko ɓenen ɓe tato arno o ɗum no fandi o enen e ɓe naango ɗum ko yaafaɗo noon ko ngannde maɓɓe o yon ini kanko jemma fof juule o yon inni kanko ñallal ngal kan kadi ñallan hoore ñande o ñam ñallal ngal hoore o hoore o yon kadi inni tigi tigi on o resata riwaya ko fi hen to ɗum sohlimo gaydewal ngal o so zaman ko humpiti ɗum konko ɓe ɓe noddiɓe inni onon ko hunde kaari inni ɓe noon o fof mbiɗa ɓuri o hulde Allah subhanahu wa ta'ala mbiɗa ɓuri o hulde Allah o min mi hooray mi taƴay kadi mi juulay jemma mi ɗaanto kadi wonde mi resay kadi sunna kala renɗuɗo kay sunna an on waɗi yaaka an walla jaga dewangal no heɓo aljana no heɓo ɗo harana wiyangal haranani ɗo solde ko wonki mumkin ka ay donc ore na yaltu tifol kaɓe sifamma ɗo sa yawi a ɓeydi hara e bonni ok o goto tuƴƴata adina jokka ko ha ɗo sinaka foolema joni ya ha on tittettoyo ɗulle hayrul amali adduwa mo huwa e ngalla ɓuri moƴƴi poƴƴide golle fof ko duumatoɗo hasi fande ɗum sa yaha accito yande ka sabu ngal yettigo a wawata ay sika tonay ɗum kasata hari fa kasa o inni asano tijji an yebbo asakande minema rabbuka jomma maqaman place mahmoudan yettaɗo yawmal qiyama yete safatul usma e foore mawde ɗen ko ɗum ɓeydu rabbi joomi adakilni naden mudkhala natiga sidiki gonɗugal o akkudini yaltini allah mokko yaltiga sidiki gonɗugal waji alli watna allah min ladunke madema sultana hujja nasiran ballo hujja bonduɓe ballal
yaltina lanka saare Makka yaltingal gonɗingal naada lanka saare Madina naatigal gomɗungal ako ina jeeya alhaqqu gongal wari wa saga yahi albatilu meɗen te on innal batila laatike meɗe on kana tabiti meɗe on kana zahugan laati ko yahoɗum iwa gonga e meɗe so puɗɗiɗi ɗo ɗen attajo heɓode inde avance moƴƴa ko meɗe ɗen ko so juuti ande jaka he e kana ɗum woni gonga hunde gaari ono nasile mede tiɓɓi ɗemnal qur'ani mode qur'an o ma huwa sifa on ko tawta kañum ko lekki wa rahmatu kadi ko yurmede kono noon ko lil mu'minin wonande ɓe gonniɓe Allah subhanahu wa taala wala yasidu zalimin ɓeydata to ñoɓɓen illa hasaran koyena perdi wiyete hayrere wa isa anamna so ɓe nemini alal insan neɗɗo on arada o ɗurno wona a o liiƴa bi janibihi becce makko ɗen hara ko leeƴotoɗo mo gunga kono wa isa masa o simema asarro bone kana o laadake yahu san ko taƴƴiɗo kadi toujours o taƴƴiɗo yurmede Allah subhanahu wa taala on qul inno kullum kala moɗum yamalu no golle ala sakilatihi lawol muɗum kala mo no golla e lawol muɗum fa rabbukum jomuɗo on alam ɓuuri andude bi man huwa ahada komo ɓuuri fewde sabile lawol pewol ngal ko sa daari laawi no ɗuuɗi ga kala mo yahanɗa yewtude ko sikko inne ko jeeyi ko woni gonga gonga noon e wi ustuliyankoɓe inni al yurafu yani alhaqqu la yurafu bi kasrati lfa'ilina walakin alhaqqa yurafu bi adillati shar'iyya dalil andata ko ɓa buyne jokki ko noon haqiqa ko gonga andata ko dalil ko ari gonga sariya noon gonga andirte ha ko ɓurɗon yode majorité on taway oko weltaɓe jokki aksaruhum la yaqilun aksaruhum la yafqahun aksaruhum la ya'lamun ka Allah kanko data ko qualité on yani ko qualité on na quantité on ko ahsanu amalan na aksaru amalan ko en ahsanu amalan tabaraka allazi biyadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ko ñaari ko jarre bon ko ɗum ɗuɗɗinde golle ko moƴƴi golle moƴƴiɗe kanko faal aysi ɗum ɗa tawde no moƴƴi ɗum ara no duumi no duumi fayim tum o wi noon wo yasalunaka ɓe landade ma ani ruh ko wiyete ko ruhu fiimum qul inna ruhu on min amri rabbi koye moɗo yamirode joomi an wa ma utitum o okkaka min al ilmi e gandal illa ko na seeɗa ɗum noon on seeɗa fi andugo fi ruhu ala to andu ruhu on ko jomiraɗo heɓtori andugo ko wiyete kon ganda ruhu walla in sina wallahi simeɗen yiɗino tanasa banda men itteno fos min naɓayno billati nde hunde aw hayna ilayka nde min wahayni e maɗa min yejjinte fo muɗum suma refi la tajidu laka heɓanta hoorema ɗihi enen ɗon hande kadi alayna amen wakkilan e holorteɗo kono Allah waɗali ɗum hollugol Allah subhanahu wa ta'ala ko mum watta وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala newnan ɗo en tawigol ɗi darsuji en toriki Allah yo newna en tawgol ɗi buy famina en ko wonɗen e janngude ko newnana en gollitirgol haray darsuji men ɗin hannde ko ɗo ɗi gadi janngo kadi en fuɗtoto goɗɗi go inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum salam.